saya nak Allah tolong makbulkan doa saya. Cakap tak apalah. Kali ni memang saya doa untuk Abah sebab saya tahu bila kita pergi haji, doa waktu wukuf tu memang Allah takkan tolak. Doa saya macam memang saya buat lah tu. Memang itulah pengalaman yang saya rasa macam bila saya balik tu, bila Abah saya lepas pertuduhan yang you nampak saya nangis tu, sebab saya rasa macam ya Allah, terima kasih Allah. Waktu tu saya rasa macam memang betul Allah tak pernah mungkin janji. Tapi kalau kita kena yakin lah, satu kita kena yakin, lepas tu kita kena betul-betul redha. Kita jangan redha dekat mulut je aku redha. Tak, kita kena berlabang nada ya Allah. Saya ingat lagi masa saya doa tu betul-betul nak sunset. Betul-betul nak habis waktu wukuf, nak masuk maghrib. Saya naik bukit. Saya kalau wukuf saya tak duduk dekat luar kemah ataupun dalam kemah. Saya akan cari bukit yang betul-betul saya rasa macam saya nak dekat sangat. Saya rasa macam kalau boleh saya nak naik bukit lagi, tapi itulah bukit yang paling tinggi yang ada kat sebelah kemah saya. Saya doa, saya kata ya Allah, tolonglah Allah, tolonglah. Inilah yang memang saya minta, paling besar pernah saya minta, tolonglah. Yang lain saya tak minta.